Pinin itu election aprang BGR KSC KSA lapen KNC tum lapen KSC youth front ala tum kache soma teng ala netum to dagni lipanta pilpura lo na pilong lapen ala netum dikhu along ta malang netum harna dolo la sop ye banke dongkam mukam along ta mela tum review sarko harna dolo lapen ang parta me BGR long gitu wala abdum gitu atwar lo apatalang tum profesor mane aso proseson damlo armu jejeng dolo las armu jejeng kita momahol benan agi gabiatum apran laso kethere ke ha bare ngapeso ata dolo laso tengken एकदम Karbiang lo तो mas council men tim Karbiang lo in tame MLA omor MLA dorsin ong na ke hai lapen omor sing dis land revenue alang ni phan toy pen lapen revenue department toy dun pen ala adiman itu dharna ke do adim mate arpu chingrum ke do adiman keruni sareli dan pele dun pen itu odak alang tum tame ratuman lamchar kilo ये नितुम चिंगवाई चिंगसाई पेन Karbiang long ke doan song ke doan organization ke doan pani चिंगवाई चिंगसाई पेन isi nitum tribe people laso teng pen si dani liphan biorta nang kilo nilibang be api report nang pilang itu laso teng pen Karbiang autonomous council pen nitum song ke doan Karbiang long Karbiang achale song pen chenglok ke doan lapen ke akaprek political party ke doan lapen ke organisation ke doan lapen ke thekiri Karbiang long ke doan abang tubang phe tumpan ex MP ke doan ex MLA ke doan lapen ex minister ke doan ex EM ke doan ex EM ke doan ex MLA ke doan ex MEC ke doan tumhan ta netum ke ramlo hang konsi Karbiang long autonomous council ben patir pi konsi ar bultong long itum chingwai benam chingwai chingsai pen isi ram mane je proisar pen isi rai pilo ada ke je proisar pen isi la chuperai lo chuperai teng ben la beno je isi high power committee seng nangi la so high power committee ke seng teng kan si pini ye election do kogomat puro pondek kogomat ye lok sabha election do kokena jok puro pondek do kokena jok ni rungan ke la so high power committee kan dong le jalo lasi ini orangnya datang itu kacau cara tengkan. Jadi BGR orang gitu. Sorkari gambar tu mungkin itu ke aron repet ke konopo di tu ke kan ponji. Lasi aprang ke dua government tu ala sor ke asal kangkung kang saya. Kita pernah jawab ala tu mata appointment tidak lo lasi bang krisi. Sorkari gambar tu mungkin ini tu kacau cara tengkan. Uthorang ni jalan tumpan asa kuliah bangke Karbiang autonomous council pen pamit. Laso teng pen opini BGR meeting high power committee pini itu chingwai chingsai lo iju sia bangke raidan pilo jen itu non ciklujo nang mong lagu teng ton ta ton aso documents kilong dia pan itu sia committee ko seng tulo apen jala dan pen laso committee documents kisman ke jen notification itu nong lena ada gadget notification dia ada kom sarku ave lapen kita review sarku dikita ave review sarku ave lapen funi sarku ave lapen Karbiang to autonomous council ave lapen bini so high power committee lo jokson biya ka hai tame pangka konlo alang di no tame cheng konko bagi cheng apan hukum bilo ola soge bagi saterang yaro tasalang ipanda bini pangka ala pa indak model lo high power committee lo boy servant selang matame high power committee lo bon nangi project hap jata uliram terang hai alang li itu phala sa prostab kilang ben masi alang li kejong pona tek ben itu boy servant alang pata indak model lapen je itu laso tame joson beda pa aklang noje joson begitu hota laso gadget notification mang ke long itu lagi british amodan ahon si laso gadget notification aban ke así laso gadget notification itu ta Karbiang autonomous council kan kala election
April masih hukum pilo la pen tidak melo nantam long mela masih Delhi long tame Shillong long tame uthot kiri ye ban kiri patam ji ban bini lithot tame ni coaching bai side on sir kapan la hindi circle kan la dongamukan na circle along pen doan illegal enforcer teman PJR long gitu teman election back tuh la election ji che fancy la so process si non bini claim pon mong sir la so election kan apor pa ano ma la apor ke hala nil tum step by step ching bai pon mong la so apon ma ga bagian tu mana pun apa cini cukup. So